नमस्कार एडी ट्विटर यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत जनावि। तो आज विषय अच्छी खाद्यर उत्स। तो यह षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही। तो आज आम पढ़ा खाद्यर उत्स। तो पिलाने जानिथिबो प्रत्येक जीवर साधारण धर्म बा वैशिष्ट्य है जन्म, वृद्धि, विकास, प्रजनन और मृत्यु। ये समस्त कार्यपाई तार खाद्य आवश्यक। खाद्य से शक्ति पाई थाए। तो प्रत्येक जीवर माने जेकोसी जीव अच्छी तार साधारण धर्म माने समस्त जीवर धर्म है से जन्म हेब, वृद्धि करिवो, विकास करिवो एवं प्रजनन माने ता भलिया से सृष्टि करिवो एवं मृत्यु मरियो। तो ये समस्त कार्य पाई ताकू कौन खाद्य दरकार कहीं खाद्य शक्ति मिली थाए। देख खाद्य खाद्य खाइले आम एटीपी रूप में शक्ति पाई था। एटीपीटा हूँ शक्तिर एक रूप है। तेणु खाद्य को जीवन धारणर मौलिक उत्स बोली कहुए। जेहेतु खाद्य शक्ति मिलू थाए एवं आम खाद्य बिना रही पारिबानी, तेणु खाद्य को जीवन धारणर मौलिक उत्स बोली कहुए। खाद्यर प्रकार तुम 2 दिन में खाई खाद्य गुड़िक गोटे सारणी रे पूरण कर। तो प्रथम दिवस रे भात, डाली, अंडा, आलू, कोबी, प्याज इत्यादि इत्यादि। तो द्वितीय दिन में आम कौन खाइले रोटी, डाली, बैगण, कोबी इत्यादि इत्यादि। तो सारिणी को जदि आम लक्ष्य करवा ताले जापर आम सबुदिन सामान खाद्य खाई न था। प्रत्येक दिन अलग अलग लोक अलग अलग खाद्य खाई था। यहाँ आम है आउ किए आउ कौन खाईदेव। तेणु आम खाद्य सामान प्रकार खाई न था केवे भी। खाद्यर उपादान और उत्स आम खाऊा खाद्य जो सबू जिनिस को नहीं गठित ताकू खाद्यर उपादान कहुए। एवं ये जिनिस गुड़ाक जो मिले ताकू खाद्यर उत्स बोली कहुए। कौन आम खाऊा खाद्य माने जहाँ आम खाऊ सेटा जहाँ जो जिनिस को नहीं तैयारी ताकू आम खाद्यर उपादान बोली कहवा। एवं जो जिनिस ठारू मिले मनकर आम भात खाइले ये तो भात कौन तैयारी चाउल, पानी एवं निआ द्वारा। चाउल एवं पानी आउ निआ कौन हम यार उपादान हम। निआ को तो आम कहीपर ना कि चाउल एवं पानी को कहीपर। तो यार उत्स कौन चाउल कौटू आसला गछठार। तो उद्भिद यार उत्स हम एवं चाउल पानी यार उपादान हे। तो उद्भिद एवं पृथ्वी ठारू जल आसला तो उद्भिद आउ पृथ्वीटा है उत्स एवं यार उपादान हम चाउल एवं पानी। खाद्य और ताहा तैयारी करने आवश्यक उपादान है खाद्यर नाम एवं आवश्यक उपादान। एटा रुटी रुटी कौन अटा, पानी, लुण दरकार। तो रुटीर उपादान कौन है अटा, पानी और लुण। सेपरी डालमार विभिन्न पनीपरिया नड़िया, डाली, तेल, लुण, पानी, पियाज, लंका, हलदी। तो युड़ा कहले डालमार उपादान। प्राणी और उद्भिद ठारू मिलुथिबा खाद्य भिन्न भिन्न खाद्य तैयारी करने अलग अलग उपादान दरकार। आम तो सब खाद्य सामान उपादान लगे पारा ना। जपरी भात पर अलग, रोटी पर अलग, डाली अलग उपादान लगुच ना ना। ठीक से परी सबू प्रत्येक खाद्य अलग अलग उपादान लगी था। किसी सामान लगी था किंतु प्रत्येक ठारे आम देखा जदि अलग अलग लगी था ना। केतेक खाद्य प्राणी ठारू मिलुथिबा बेले आउ केतेक उद्भिद ठारू मिली थाए। केतेक खाद्य आम प्राणी ठारू पाई थाउ एवं केतेक खाद्य उद्भिद ठारू पाई थाउ। कोबी है, बैगण है, गाजर है, मूला है, बैगण जहाँ भी किसी हो फल फूल या आम कौन कहवा उद्भिद ठारू मिलूँ या आम उद्भिदज खाद्य कहवा। ठीक से परी प्राणी ठारू जोड़ा मिले सेटा को आम प्राणीज खाद्य कही था। जपरी अंडा, क्षीर, तापरे माछ, मांस इत्यादि है। मु भूल रे अलग लिखी प्राणीजटा एटी आसो उद्भिदटा एटी आसो है। प्राणी ठारू मिलुवा खाद्य को आम प्राणीज खाद्य कही था। उद्भिद ठारू मिलुवा खाद्य को आम उद्भिद
ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଉପାଦାନ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ତ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାରଣୀଟେ ତିଆରି କଲେ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ମାନେ ତା'ର ଉତ୍ସ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ଲୁଣ ହେଇଗଲା, ପାଣି ହେଇଗଲା, ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ନିଆଯାଇଛି ଖେଚଡ଼ି। ଖେଚଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଗୁଆ ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ଲୁଣ, ପାଣି, ହଳଦୀ। ଏହା ହେଲେ ଏହାର ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ସେପରି କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ? ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ହେଲେ ଗୁଆ ଘିଅଟା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଶେ। ବାକି ତ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତାକୁ ନେଇକି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଭୟ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଲେଖିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଦେଖ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଠାରୁ ବେଶୀ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଫୁଲକୋବିର କ'ଣ ଫୁଳ ଖାଉଛେ, ତାପରେ ପତ୍ରକୋବିର ପତ୍ର ଖାଉଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂଳା କ'ଣ ଚେର ତାର ମୂଳ ଅଂଶଟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବି ଖାଉଛେ। ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଉଛେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ। ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ। ସଜନାର କ'ଣ ପତ୍ର ଖାଉଛେ, ମୂଳ ବି ଖାଉଛେ, ଫଳ ବି ଖାଉଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂଳାର କ'ଣ ଖାଉଛେ, ଚେର ମୂଳ ଅଂଶଟା। କାକୁଡ଼ିର କ'ଣ ଫଳ, ପିଆଜଟା ବି କ'ଣ ଫଳ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହିସାବରେ ସେଇଟା କାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫଳ ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେଉଛୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେପରି ଗାଈ ଯଦି ଘାସ ଖାଉଛି ଆମେ ତ ଘାସ ଖାଇବାନି। ବାଘ ସେପରି ମାଂସ ଖାଏ, ଗାଈ ବି କ'ଣ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗାଈ ଦେଖିଥିବ, ଗାଈ ଘାସ ଖାଏ, ତାପରେ ପାଣି ପିଏ। ପାଣି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି। ଘାସ ଖାଏ, ତା'ର ଦାନା ଆସେ ଅଲଗା, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ବାଘ ସେପରି ମାଂସ ଖାଏ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକାର କରି ସେ ଖାଏ ନିଜେ। ତ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବର ନାମ ଗୋଟିଏ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲମରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। କୁକୁର କ'ଣ ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଦୁଧ, ପାରା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ। ସିଂହ କ'ଣ ମାଂସ ଖାଏ। ମାଛ କ'ଣ ଖାଇବ? ଛୋଟ ମାଛ ଏବଂ ଘାସପତ୍ର ପାଣିରେ ଯାହା ଥାଏ କାଦୁଅ ବି ଖାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାଇବ। ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଭାତ, ମାଂସ ସବୁ ଖାଏ ହେଲା। ପ୍ରଜାପତି ସେ ବି ଘାସ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପନିପରିବା, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଶାକାହାରୀ କେବଳ ଘାସପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ମାଂସାଶୀ
ଆହାରରେ ଯିବ, ଏଇଟା ମାଂସାଶୀରେ ଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଥ୍ ହେଲା ଉଭୟ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ଖାଉଛି, ମାଂସ ବି ଖାଉଛି, ଭାତ ରୁଟି ବି ଖାଉଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ